ज्याजो चपाछे छिता लसकसै नाचना जी शकुन्तला नेपादेया कला संस्कृति तजी लजी भाषा साहित्य छिगो मसिका ख अलि थुकिया तहे लिङ्का तेगु मका तेगु नापचो छेगु अभिभारण छिगु ख थोय आज या त पुवंकेगु नितिन ह्यागु छगु पलाख ज्याजो चपाछे निवा तेगु सुखेन दुखेन मुनेगु छगु ठ्याख चपाछे अलि वही चपाछे चना नेपाल भाषा ख्या थिथि हने बहपि व्यक्ति पिना प वेक पिन गोहे नुगा दुनिया ख ब्याकेगो छगु ज्याजो ख चपाछे अलि थौन थन छम पाहा छायादी थंगुगु दु वेक छमहे मनोजोसा पेपा ख्वापा तुम मनोजियादी अलि वेक यु नाजक हे कासा मुसमुसु चित निलेगु वै धासा वेक पेगु दशक स्या नेवनिसे चाहिँ नेपाल भाषा खेले आबद्ध जिया छम चोमी साहित्यकार अलि छम कलाकार नाप छम बाजा पुरोहित जिया न थन वेकला थगु जीवनयापन ह्याका चना दिएको दो पक्कै न छिसा अनुमान याना दि तंको खेजीमा वेक जियादी हृदय प्रसाद मिश्र हजुर चासा वेकै त न चपाछे लसकसया हजुर छित चपाछे लसकसे दो सुवे हजुर छि छमहे व्यक्ति जुसा पेपा ख्वापा दु तर छि ब्रह्मा ध्यय न सोपाजक दु गतेकी छि कलाकार न जियादी पुरोहित न जियादी ज्योतिष न जियादी नाप साहित्यकार न जियादी जी छित पेपा ख्वापा दुम थका गु ना बिया वो प्याची जुकी मजु अथुके जी कन्फ्युज का माली न्यापा ख्वालु लाई पेपा खन्दै छपा चाहिँ खन्दै मुको ब्रह्मजी सोपा ख्वालै तर जुला खन्डुपट्टिला ख्वा छपाए ख लक्तिनी छि के मेजो चाहिँ जिरा पेपा ख्वालुमा छुना बिराउ जिना आदको से मुसु त्या मुखला लैथे छ बडो कलाकार लाउ खे द छौ छुटा हल्ला छ नि कलाकार चाहिँ जिजो मुखे जोले ध घण्टको लगे धक्वै मिजन त कलाकार सुई कलालु इबि दगो कलाकार कला दुमिदोको कलाकार जुल मुखला अच्छा वो ख एजुली आ ध गेना मसिक्यु तैदिल खा पेपालु लाल छिट गुखट या उखट ए मसिकाली छ तर थन पिने वाबै जुल दब चुकचुक रावले वो ल सामो चाहिँ मा खला ल वो सामो हैदि मा अथे जग मसिकाली छ हजुर कलाकार हरेक मिजा त कलाकार खसा मिसे त छुद्याउले अथे मिस्टर न थाउ ठोकनले मिस्टर नभइ मिसो राष्ट्रपति मिसम्पति रु खेल ठो राष्ट्रपति न द टेन्सन जिउ व्याकरण छिनिउ आइबी स्त्रीलिङ्ग चाहिँ मेवेट हेमा है राष्ट्रपत्नी हेमा हो राष्ट्रपत्नी ताल लासा राष्ट्रपति तन्च युजुल राष्ट्रपति ढाला लासा न व्याकरण छिनिउ व्याकरणले मिसम यस्तो पत्नी हेमा नि हजुर वो उगे न जी कन्फ्युज तर मिस्टेसन हाउली सापे नभए गया जिजगला छु जिम्बासम्म गयो गया हो जे जो फर्मुला न बेउलो थौकने मिस्टर नभए मुसु मिस्टर बेला पलामुरु उगे मतलब लाकाइ दिउने पलालु रे हो जियालो बेजको पलामुरु लाकाइ दिउने दुर्यो आ मिस्टर नभए ठाको एजने जे जिम सम पासै र बना वइ कला खना गया कि हमने गयामा मुखो हिले जो दिन बेले ना पाए गया जी डालो ऐसा गया सावन से दिन बेले छबा मेगा थाना टिसु ठु चाहिए ठु टिसिबले उ चाहिए उ टिसिबले ठु चाहिए गाजी फर्मुलेसन बिया हजुर ओइ चाहिँ वेकने छला दिला कि म दिले जीवस फर्मुला अब चाहिँ मुनि नै सायद नि नाब्लागी जी नि यासा मिस्टर महान छु जिला जन उगिसा मिस्टर साब मायाम पटे मुनु ले वेबले न एक सुइ तल छौ टेन्सन दुरिया ले वेबले मिस्टर कयो बामालका वइ ए बाबा अयो ब्युटी पार्लर बना बालका शानदार जिगा वो पिण्ड फेसको सोया मोबिल लासला पाप लैनी ana solo dalaga tana चाहिने चाहिँ मुखो गुमला दयो सुइ जो खा कार्टुन पो हल चाले मुजो अले गुम दय सुइ तर जे से ना द छौ टेन्सन गा नपिन के मेजो लाउ ओ पेपा खाबा लाउले उगे थ अयो खैला टेन्सन गा गयो बाला मिसे समला गाठेना ए कसलगी यन टेन्सन बाया नमस्ते रे फिनिश का जिला छत्तोय बुराबो जाले मजो अयम लायुगा छयावा हजुर बाजे धका गु नमस्कार यही जुजलफाये हनादी बुढा राउको इन्डाइरेक्ट र जिम्बाबु सेना बुरमपट्टि छ ढका राउका जी मिस्टर माने न मेन कारण हो मिस्टर एकदम तगडा छु शक्तिशाली जिम पोइना भेन बोले खने त ठंगले मिस्टर खना साब माइ ओले ल भेन बोले खने होला जिबि मिजेन्द्र सुर सात ताइ जी पुना यो चुकला लान्छ नि ताइ तया सुति न कुल फिना कोट फिना वन बानी
이비 미스테르라바 포르케 지구 모조리야 류네라 롱유 빠다야 이모 어제라 소라 잠블이 무노라 어제 처니가 상관은 와나 까보냐 뭐 해야서 줄라 대테는 못 있다 까보냐 뭐 풀라 가진 비자야라 라라나 루죄죄 띠로리 옷을 까보냐 뭐 풀라 뭐 어제 원래 비아지 동급이 보일래 그러더라 통글비 너쩌너쩌비 ल्या스스블레 어레 धनी माबो यो क्यापी म्यापी जुसा चाहिँ माबो ध्यान मुबिउका दैथे तायुलियालो कयो मेकअप याना बालक तो खाटको बालक तौले बिजरले वल्लो स्वेबेला थन पुली खिचान यान तौले वाला वाला गु लायुलिया उखन सम्बेजिले चाहिँ उहो बैने सापे दुख खनिका हला रे छदै माबो न वसो छजे गटलाको मपुंगु जिनाब्लासල तैबी छदै सोले पुली खिचा वान्यान तौले त कुल हुलिबुली चोरे ए जो मुखो ला अचिला सोजापी वो वगों खना माइवना जको तयो हो मिस्टर माइयाला जे दक्षिण माइयाला दक्षिण या हे माउ तर माइया साला न गयो के तरै त तदा माला मापी तमाला मापी तको छुरा मा वगो थ माइ चाहिँ याना तर लेम दसो टेन्सन आम हो लेम लेगा लेम ले खैला जिन आन लेमे ख फुटफुट लेम ख याने फुटफुट ठबायो लेमे ख लेवन बले चाहिँ वो लेम बले सो गयो बाला सुल्ला चाहिँ वो छठवे बुराइना बाजा दै बिले वो छुट्टी टेन्सन गरो हजुर मेला मलो बुरा लेम जुसा छिता बाजे थका बुरा नाला खाइ गुजुल थोला छिगु गुके ठाठो कलाकारिता क्षेत्र छिता बाजे दया दिउ खकी छिगु कर्म पाखे चाहिँ छिता बाजे थका सम्बन्धन यागु खाले खैला हेम फला ठंगनेला सुसु मनले सन्तुइलकी सन्तुइ से चुनगी न बुरा ल्यायो तर इमले बुराले चन्तन जाय छ दुरालाल मार्सा बेला समय लेसम मेजो गे मार्सा बेला सन्दको तुइले नि हेला मार्सा मार्सालको सन्तुइ या छुजुला छिमेल ह्यापी बालाबे खनि बेला आनन्द हो आगु हेतिनी एजने सोयो खला मुखो हजुर आजिरो कर्म लाउला छके राउ हेद पति जम्मुछिन हेजो एना थो ट्याचो खेले वयो खलायो खसा 37 साल ताबले 48 वर्ष दल आ निरो दलगिला उ निरो दिजुला हजुर वो उकेना बुरा राउ खला अथवा जित हय बुरा खला ढाला ढल्ला छ द मेबी छ चाहिँ आ सुइर पिरो नाय जुलगी चाहिँ बुरा ल्यायो द चाहिँ बुरा मरासे भूतपूर्व ल्याम रास यो हेजो हजुर खला एराबले नुगन ठाउई जी जितय चाहिँ गब्लेन बुरा पाम बिया हजुर आकाश बहिनी रहिदिछ जो नयाँ बुरा लागि मिठा बुरा लागि जे बहिनीले ग्यारेन्टी बि होला या कोही मोर्सिना जुनमा जे जिल्ले उन बले थो ल्यासे म थो बुढी मरगा आनो राफनी गेना बुरा ओ जे आनो राफनी छु हजुर जने बुरा ठंगला मुख थे छु तर फुटबल ल्याम चाहिँ खबे पक्कै नसी फुटपुर ल्याम खगु संयुपति खया त्या खसा छिगु सटुइको खनि मडुनी ताको हाको हेडो खैरला मेबिन्द कोनेला मुजु होला स हाको जुसा न स्वेत मगुने कोनमले बहिनी ने के मेजु कोनमले दुर्खो नेफु गुए नेफु बगला नेफु बोला तरहो तर्म ल कोक च्या दुर ठौटको नेमु अब नेमु कि बुरा रे आजिन छुरा ओ क्याटेगोरी लागु जुलगा बरो दुर्खो नेफु ओ ल च्या आजि ल च्या नेमु फुरा के बुरा रे जुल्ने पक्कै ए जे मेबि न मको नि उरै हजुर छि कलाकार पाखेला जे जुल थना खनिन दत साहित्य तकागु ध्याचु पाखे छिसा तकले नापा पलान्या कादिला अले साहित्य वो ध्याचु कमी कथाए छि कलाकारिय रूपे अथत मसिका दिला दंका दिला छौ प्रतिष्ठित याना दिला गठिना चाहिँ छिसा ठो नेपाल भाषा ध्याचु विद्या चाहिँ थगु चोसान्या कादिया उसका नकराइस छि सुन मुनुड नप्तिन ल्याम जिले छ कवि जी पहिला मुनुड तर कविता चाहिँ दक्ले नामा सुरारिया न्यामिसन कविता ख जिनो कविता चाहिँ ओले लभ यो कविता माया ममता यो कविता अपोजि तर योको मुनुरे जी चाहिँ दक्ले नामा 2037 साले विराटले बोटिकाले जीवइबले क्रान्तिकारी कविता जुना भयो हजुर दक्ले नाबा विराट नेपाल भाषा जीवले ये ठंगन पोस्टर टिकाउई थन थे जीवलु रगा अले नाटी बजै थे बि कम्पिटिसन दैडौलु ओबले नाबा लाज 4 क्लास बन टपी उली जग देवेन न्याउसा चुए सबे जुलगी
चोसु बिहीलाई हो अहिले जिन चाहिँ चोसु छ बुझ्यो जी ओलाई नै ठुलै भागी मानगे उके जिम पासमै दक्षानलाई रिसाबे भाइ भन्दै वोबले जी तकले नापा चिना ख जनायो हो जिन कविता जना हजुर दलुमने आन पला याकी सकले पासमै ठगो राष्ट्रय लागि बन्दुकको कठिया र पनि र नुव यागु ज्याब लेगी न्यल चाहे कि सकले पासमै लाटो शंका ब्यामनि सेगिरि हो तरवारे ढाले पला तेटन जोश जागर साथ दनि सेगिरि हो यो क्रान्तिकारी चाहिँ हो डक्ले नाबानी बिराले वो साइड वो याला छेन हाथे थेचो अन थेचो जी अन बनाबले डक्ले नाबा चुसु बनाबले न एकदम यो कुटाली न यो गजी ओले नुम सुसु मला अच्छी अथे छे या कविता चाहिँ वो ल्यासी बारे कविता चाहिँ गन छाबे छबे जी मु चोला न्यामनो जी जुल अले जी वो चोया निरपिर जी तम जान शिरबा कयुलो कविता न हजुर अले बिरादैन छौलु छौ जग्गा हजुर ओ लेख उत्कृष्ट जुइगु नीति उके दुगु भाव खगो युपति लाला दैव्य जुल तर उके त गथिना दिसा प्रस्तुत याला उके न तिब बिजु सायद ख महो जी वे खे वयो वो के चाहिँ कविता चोया मखला कविता चोजाउन ठुके 2-3-4 वर्ष बिरेले जी गोरखापत्र डक्कोली जे हाँसी व्यङ्ग चोयो छु जी हजुर ओले अले बिराटे अन्न हे थन्न हाँसी व्यङ्गै बिउगा छम नाल द याद मन द उली हिलो चिजे मखो छको चाहिँ हिलो बमले मनु र हियो ओ खाली मेमे भाषण वा कविता मेमे गम्भीर विषय जग निन चोला हिलो छको चाहिँ हिगल किन निली अले लिबाजी ऐसा जी आवन से हाँसी व्यङ्गै बिउ थनरगा गोरखापत्र मेमे यो पत्रिका चाहिँ हाँसी व्यङ्ग चोयो थनवेबले चाहिँ क्रान्तिकारी अयो कविता चोयो छु जी हजुर अले लिबा वोबले लिबा निर स्वर लिबा चाहिँ अलि हाँसी व्यङ्ग चोयो याना हाँसी व्यङ्ग ठुके ज्याबले चाहिँ क्रान्तिकारी कविता चोयो ध्या दिला छ्या वो जनपक्षीय साहित्य सम्मेलन जुगुनी चाहिँ अठे चोया दिउ ख कि छु ख वोबले गयौँ टाल्न लुरासा नेपाल भाषा त मान्यता माउलु नेवार हक अधिकार माउलु छि दक्को जुजारु दन माउलु छि अधिकार नीति लुया माउलु ल्यौ अयो भावना जुल्नी मवै पिन्दन चाहिँ नेपाल भाषा कोसाके माउ नुवा कोसाके माउ एजुले छि दनमा छि कमजोर मुखो ल्यौ अयो प्रति कथाइ हो ओबले दक्को सिके चेतना हो जोलु छि परमलाई पनि नुला वइथे अथवा वो दक्को ओबले यो माहौलले चाहिँ राजतन्त्रहरु न्याक्वे बाला बामला ठौठासे त राजतन्त्रले निरङ्कुश तन्त्रलाई वो निरङ्कुश तन्त्रले लुवाला ठौ अधिकार काया माउलु ल्यौ जुल अरे किसान निसे कया दक्को क्षेत्र चाहिँ छिट्याके माउलु यगिकले जी माउलु ल्यौ वो दक्को से नेपुए वो छापले रंगु जुल अले वे कारण जिन कविता चोया क्रान्तिकारी चोया तर निरपेर लिबा चाहिँ अलि मखो ठुके हाँसी व्यङ्ग चाहिँ दक्को याला थनवेबले जी छाबी अजिन हाँसी व्यङ्गै बिगा कम्पिटिसन नि छ हो अले हाँसी व्यङ्ग बिले हाँसी व्यङ्ग यो चाहिँ आतके चाहिँ जी जो मधुम है जला फोलाई ने पागेमान ला जो बोलमला मला जी बागवा जुले मेमे बागम छमुलकी जुए जो जी नेपाल भाषा छम थयाम छि दिग्गज मनु दैम कि गुम मनु न जु हाँसी व्यङ्ग जना 10 तारिख मोयाम जी नेपाल भाषा आतको छमै मरु सायद वो सटवन लाइजीमा सायद कृष्णचन्द्र लाइजीमा सायद मानिक लाइजीमा सायद मल्लके सुन्दरजीमा चाहे इन्द्रमाली रामशेखरलाई थन तुर साके छि थन खोपे गुली नलु नागै जना सालीजी मो हो जी नेपाल भाषा आर्तकन एकदम भाग्यमानी हाँसी व्यङ्गै खेले जुए ओब्लेन से नाकै तर मेहनत न साबियामा अलि हाँसी व्यङ्ग छौए लाइने जु अप्पो डको यासाल अझै न्यू सुंगो लाइन जुन मुजुर हो मान्यता जु अझै कविता न टोला बिया जी बाखन चुएफु मुक्तक न चुएफु चुए फुसाए छि गरे ब्यायामले छमे ज कला लगी सुखजी रहिने मला निमसम ब्यायाम जुनी छम ब्यायाम से सुखजी अरे छौए लाइन जग जुन लासा वो सक्सेस जी गाजी अठे हेलो त गन्तक लगेजु वो लाइने चाहिँ आ छौकड सफल रहमा जी यानो निल्ने चाहिँ ठीक थे दाल हजुर पक्कै न ठौ जिस हृदय प्रसाद मिश्र त्यहाँ जो इंग्लिश नानरु त्यासाठी चाहिँ जिस चाहिँ छु अठे हे चित निलिमा शिवै जुल छ्याडा छ हास्य व्यङ्ग्य युपति छौ पर्यायवाची शब्द तका चाहिँ छिगुना त कासा जिल्लाका छौ कने गथे ताका दिए जुना गएन मुन्डे सकाइ होला मुस्कु तल जे सोइतन काचे महिना हजुर जुना हिले जी कालेल गिला राम नाम सत्यका एजा जे सोइतन काल महिना हिले न कालेल गिला हिले गाड्ने
हिलेगा जुलगिला तुम छे ए जुने जुना हिले हो जिमरेको सुन महिनामा हो मला अब तो नक्तिने के मेजु दाथे गोठ गेना पर्या खला बर्या खला ओ चाहिँ जी टाइम छ त यहाँ जे काल महिला जे आज गल जु हिले छि मरे क सुन मनु त चाहिँ मै मक्तका छि मरे मरे साटी हे मै म हो ओला 100% ग्यारेन्टी ए बेला चाहिँ गमला काट्न या मजु त हुने हजुर पक्कै न अब होइन मनु छिटो हिले गाले छ कनि गल जे अजु न चार्या इसले काटे न मरु ए न हिले गाल जुल रह्यो सुदायो दुखै खजुल हजुर गु छिता छु तर उगे हाल इंग्लिश याबले जुना चाहिँ अयो काल मरु मेड इन अमेरिका नानो लजु दाइ दिसाले हॉर्ड गिफ्ट इजिप्ट हिले रे हॉर्ड गिफ्ट रे प्रसाद इजिप्ट रे मिश्र पिन पिन छंगला छु लागि हॉर्ड गिफ्ट इजिप्ट आयो छ जी हजुर अले हृदय घात जी मक्त त्यो त मेरो पक्ष जुल गु चिसा ध्यादिल उगु इले चाहिँ नेवा भाषा नेपाल भाषा माकेको नीति थगु अस्तित्व जोग्यागु नीति चाहिँ वो क्रान्ति क्रायरी वो जनपक्षीय साहित्य बोलन ऊ कथा चिसा पलान्याका दिला अरे साहित्य सृजना याना दिया थकागु खकना दिला तर छि जन्म निवामखो कर्म निवाच्या दिला छुटा गुलिताका चिसा प्याचिताका दिया वन सगलो प्याछि कहूं गएना रास जु जन्म जिमो आसोया चाहिँ ढाडला धन 700 वर्ष नि है दैदौडु जनकपुर ठनगो पि दाइ जिपि ए ज्या जु छंगु मा भए छु राला छ जि मैथिल तामा सत्य ख जि मिश्र मला तर बुइगो मा जग मैथिल जुल अले ताइमा चाहिँ नेपाल भाषा बोलङकोमा गबले गबले बुइगुम सेना बोलङकोमा तल नि जुने नेपाल भाषा ताइमा जो लागि मा हो ताइमा बराबर अझ पच्चमा अपो ताइमाले वे दुली आए जी नेपाली मोजो सेना आटो के चेउ मोटो टानी हजुर अन चेउ रे अन तो के मेरो दोनो चेउला थरे एउटै मुख जी आखो चेउ हजुर पक्कै न छि खस नेपाली कलाकार सिनान नेवा कलाकार थकाए छि समसिका चनगुदु गथिना चाहिँ वो वातावरण वो लकस बोलन गथेकी छि खस कलाकार मखो कि नेवा कलाकार तका चाहिँ गथिना वो चुला त गु पाखे चाहिँ थो लफुई चाहिँ पलान्या त दगले न बाला कलाकार खस नेवाल युलै मको पक्कै न दलता कठ हजुर आज गेना ठुके लालो मतलब छि केमेजो ल्यादिउ चाहिँ नेवाई क्षेत्र बलि मुनु मखो मेउ क्षेत्र मुनु या ठुके गेना ला होला हजुर नेपाल भाषा पाखे गथिना नुगा कोसला जी नाबा मजा बले जिमथा छे गेना ख जी मुसु बाखा बिखायो नेपाल भाषा किताब यो कुडु खेडला जी जो माबार यो मुरु जी चिला डुबले जी बा मामरु ख जी 10 महिना डुबले अले वयाले बा बौन 2 वर्ष लिबा जी रुंगा मुरुम अजे कका पिन्थे उर्गे बले जुम जिमे कगाई छे चाहिँ यो नेपाल भाषा किताब र यो सपोर्ट दु अले कर्णाकर बैलियो चाहिँ बाखा बिख जुल मेमे नेपाल भाषा किताब र एउटा को बनाउ जुल अले उनी भाइ मजबले छे ल्यायो भएन न्यावा भए जुल हजुर छे त को भए ल्यायो न न्यावा भए जुजु न अले साहित्य सृजना चाहिँ घेना जुङले तका ल्याबले जी द छम पासा नुगले सकुन ख जी चौ गिलास बनाबले चौ मखो झु गिलास बनाबले जी झु गिलास बनाबले जी चाहिँ इकोनोमिक्स कयो मेम छम पासा नेपाल भाषा ओबले एचिका एचिक हजुर अले वो चाहिँ नेपाल भाषा का हो छन जो पिरियड खाली जो अलि ओले सँग नेवा भाइ किताब छ ल बुनि ने रे रसा बुनि होगा छैन निने भाइ बुलकी बुनि छैन किताब ल दु तले वो जिर गयो तै लासो वो यलाइन सायद ठाउँ ठन जो जी फु हजुर मा भाइ चरम बर्मु जी नेपाल भाषा कयाला झिल बालको बनि झिल बनि थाको छ बुन नै ल थाला त्यासाले मोचाके जो मुलो छुप्याउल रासा छ नेपाल भाषा बना कविजीमा छ सोया नापलाको नेपाल भाषा चुए मफसाला झिन लापालबी तया अब फी भाइ यार्नु वो च्याप्टर हल्का खसिदे रुंगल तर वया लिबा जु नेपुई चाहिँ आछु चुयो वे चाहिँ फीला यानु आज गेना चुयो दियोर चुए मासा चुए मस द बागा वो ये चुयो अयो यो दकुलु अलिबा छनु जी तले चुन्छ न मोनि स्यागुटियाको खनो
गने ले है यो को मन खा यो सही नहीं दुखचा खा यो 12 बजे दे गने ले है लोग भुजी होला जन्छु ओ हिलाउली हैन जे को सोया सुबले सो मन दे सो गने ले खा स्या मा लायु दुखचा स्या मा लायु नै बिले थबिने मा को नै थबिन चाहिँ घिउ चिकन गाक्क लया मसला न गाक्क लया अझ मसला जो मगाना मिट मसला तया नै गने ले ला हिबरी जगा छको थोड़ा चला जो त यो हो वो मति वे साले जे दक्ले नापा कलम जना छे वना दियो पूजा लागि मुनु पूजा रगा छ त्याछु उगे 1 वर्ष यो दक्षियो बडी दक्वे नख चगै त कया जे जस्तै असार 15 जसना तौजी नेमा रह्यो नि पूजा बजे तौनी फुट्ट वनसे दियो त थपिने माको नै रह्यो अया यो दक्को वइ त कया दक्षि छ आव चुसुला छ बिउ सैदल छ अले जिम्मेवार टवाले पोषण प्रसाद श्रेष्ठ वेको जिम्मेवार टवाले वेको की जाइ र आ ठोसको करेक्सन याक बिले पास मिले मजुरी बिले सिउनी छ अले त यो वेको की जा बिजे गल जिन्यान दिलिबा वो करेक्सन काले जे पोषण दै ठ्याके लाबला टवाले टवाइमे पोषण दै जो लेख छ मा दया जी तैबले चाहिँ की जा मेसे अरु तले उना वो सिटु पत्रिका छ कहीं छ लाल हजुर वो सिटु पत्रिका कामले छंगु चोसुला जे वो प्रेम भाइ त केन प्रेम बा रह्यो प्रेम बहादुर कंसाका चोसा पासैमा हजुर हजुर प्रेम भाइ त केन वेगला थोचो चाहिँ गन मेबिन बिमु ठुकिए छापायो रे छापेन बेनी त्या साल अजिरला अवज माला दियो ज लिउला स्वाभाविक जल उगे चुइटौलो एसएलसी बिया चोमा छम बोनामिया चोखर घा चुइन तौलु अले उगे बिसया नाबा चाहिँ जे बोनी बिनु पास पिन यंगिउ छु जिंजंगी बेले चाहिँ त को निलिउ नाबान से जिगे उछो चाहिँ दुकी छाया खला जिमुछु नजे कार्बन खवा होला जिन्दवलकी दगो निलाई छु नाबा छि तौसको न्याला सा पुरा दसे लया की छु बिना बिना बि अनु छसे खला हुँगन भाइ लितन चाहिँ इबि निलायो वो चाहिँ मजान से दु जितन जलगी वा सुजु ख मुसि जितन चाहिँ जवाब सा इबि निलिउ गमले जाने रुला जिमे बर्मु ले जुजु राई मजबले जुजु जाने रुला ने रुला लागी हाल मे मिस्टर केना कि वो जाजु को नैवा म खला हो ओ बर्मु जाजु को नैवा म छी जुस जा के अचार ने मानी लाइयो अले गमले जाने नो सामुलो छ वो मानमिन ते सौन म चीज गमले रानी याउसा वो क्षेत्र न प्रभावित जो हलगे हमसु वा अटोमेटिक रहे मेरो भाषा रहे वासा जिम्पासी जसै चाहिँ केसर साकिपि जिनाबयको स्वापुलमे गुल्ल मरुरु इमी दक्ष्या चाहिँ गोल गिफ्ट ख गाना चाहिँ टाइगर हो हजुर जिगे वो मचान से दु बनि रहे वे अनुसार जब जी वो चोसो चोय अब बोलेला ठौ ना खनगे पेको पनि मास्टर नि पत्रिका छापे जो जी दंग जिया अले वो यहाँ लिबा तमालम मेमे पत्रिका एजुजन चाहिँ नि हजुर छगु ई ख ई चाहिँ ख एना निजेजा वना अले अनअलि बाजी थो विराट त मुजा थनुवे ल येन विभिन्न सम्मेलन जे अन्न हुने ल खोपे वेबलेला आ बर प्याखै क्षेत्र जुल प्याखनै नाम मसु जुल ओबले साइटे न जिथन बस क्वावया हुँगन गनगन सम्मेलन जिरा वनमेन दक्ष्या मसु ल जिले फुरफुर न हिकिमु लाक ओ वे खका न गा ए रायु जी न्यो हुने छु जी वत्ता अले वो साइटे या लिबा ये फेमे ना ये फेमे मी इसी ख्याल किसी रह्यो जी पासा राजु शेष हो जी यालो हजुर वो ज्यादा जी म एकदम प्रभावित एकवे मुले तस्कै ये गल छु अले वो ये के साथ वो याले बाले जिम छ खोदा बजी यालो गा इमेज चलाले हजुर आतक न दनि तर म हो छिसा तोडा यो कोडा छिसा जन्म जग बिहा दिला जिम छ जन्म बिहा जीव राजशिषण जन्म बिहा तर चाहिँ खुला दि जगह जाइन हो गे हजुर अब याले बा विभिन्न छु जाने बेले फ्युल है बोल रहेगा यहाँ यो कारण जी तोडा अले छि राजशिषण चाहिँ निरस्वर गुली आउलो आ उ न्यावे जीमा थपस पिना रखौ ख सुरेन्द्र तुला र वइद याका चंगलु मला याबेसा लोबंगु सा वा न्यावे दासना जगदैबे जिबे गाल लुए लुमंगी हजुर लुमंगी र बाध्य न खोटा बजिया अबु थका छिसा जिएमा तर साइड द लुमंगी रे एउटा आश्रय न यागाल तर न ठौकनै दुनिया रगु स्वार्थी छु ठौकनै बि मनु एकदम स्वार्थी छु या थमेसा आयनो योगदान कम्ब्याउ भटिजे जाइकी गुडविल क्या यो सोइनी जस्तै जी प्याखौ क्षेत्र न लुनी हजुर जिरा वइ हिले बाजा हिले गुरुबा
ले सर द कुले आवई अले घुमे से चुची मा अयो द कोन के नबे करेक्सन एन में थैन में में कुन राई अले वे सेना सिना बिल बडी द छुना कमे अलि वाला छुरे ले प्रसाद नाइ भावई तो ये अर्थ वो मनु र परिपक्व जीव हो पछपछि सल्की मातेजी ठौगले ट्रेन चाहिँ होगा नभई पिंगे जिम पाले हो ट्रेन मरो हजुर हजुर मंगला तर न्याउ याले जसा जी छौची गुरु याता गुली मान या मा ख गुली हना बना ते मा गु ख उगु अवस्था चाहिँ ठौकने खने मदु दया ठौगले बि मुनु र पुलिस सत्य खला भाषा तोडो जी बाइन छोडु पुला पिण्ड माने बानी मरु रहे जसै जिम पाले जिम स राम सेवर दाइबे सुसु पुला पिण्दै वेग पिंगे छे सेनक मगासा ठम चुसु छोजो तुल लासन उ ठीक जुला गाय नि बान्दै यासा रेस्टुरेन्ट बने ठौगले बि ठम पुलिस म पई मि पई गायो प्रचलन दुगा थैले ठमए म पई गा एडी या बिहान गाले कुटुनी मखला तर अयो मुजुइमा बजागला ल्याबले जिमस जगतयो राजशेषो जि जगतयो खसन आदको स्पिड नक्सा बगडो सुरेन्द्र तुलाला मखला वे गइन छिसा सुबे बि गन यासा जिमो न्याला तैदल हजुर ख मजा ल्याना बोलंका तल यामेसे यासा यादगा हजुर वछौ खजुल जका छि पुरोहित कथा थगु कर्म न हेनाचना दिएको दु बाचे थगा मसिकाना देकाचना दिएको दु नप ज्योतिष कथा न छिगु ज्या चाहिँ हेना चंगु दु तर पुरोहित ज्याला यनादि तर निवातेगु जलखले चना न छिस धार्मिक अनुष्ठान जका यनादि पितृ उद्धार्य ज्या चाहिँ थय कुल्या मनुते त तब थयो वर्ग के चोपिन्त जका हेनाचना दिएको दु ओ या जिउ खकी मखो छ्या चाहिँ छौ जगा धार्मिक अनुष्ठान त जका यनादिया वसकना कनादि सले नाचो राधे छि दक्कु मुनु दसे दक्कु मुनु दसे चाहिँ दक्कु छि सेन्यु सुएमा जस्तै छमे मिसा सोया म्या सोया तटा सोया कला सोया मा गुली रूपदै छमे मिसा मगला अरे छि सुन मन दसे विभिन्न क्षेत्र जुइमा जस्तै चाहिँ जि ज्योतिष 2043 साल अनुसार तले सुचका लयो नेपाल भाषा एन छिवे नेपाल भाषा सर्कल पिसा 8 10 15 20 वर्ष जाने सियाजो ठा मिलिया जि आटोकन मकला सहित अले गन्तक बाजे ख दु वो चाहिँ जि ओलाइने न भागी माने जिरो हासिबिङ साहित्य थियो वा कला गरे सोसना जिमो सुबायु जोरा व श्राद्धया जोरा छुए मरुले याला उ प्याखै क्षेत्र न जिरो दक्षा न्याप्ले लुमंगी ओ प्याख न अरे जिमो श्राद्ध वा बाख जी मचाबले गुच्छ मिठो मिठो ए गरुड पुराण कहले म गरुड पुराणले शिवले बाख कने नि ओ शिवले कने बाख लाई मुखु ओ न्याप्ले निन्जु तर ओ शिवले र ठ माबो सी ढुङ्गा सी ढुङ्गा कने बाख गरुड पुराणलाई वो शिवले निनो बाख मुखु वो न्याप्ले न निन्जु उगे जिर छौन्यु चीज बिउडु जिन सी माने रे ज्ञान बि सुन मुन पाप को कर्म अर्डर में यान चौं छ ओहो जी थे याला खनि वया में से थे दण्ड रे उन उगे केन्दौलु अले प्रायश्चित आल्लो पुछु खले उन उगे केन्दौलु अले मानव दर्शन जीव मानव जीवन ले छुका उन उगेलु गरुड पुराण अयले वो शिवले कनि चाहिँ ठ महाभौ सुन शिवले मुन अले जिनी गरे सु महाभौ जिला यबा जिला लगा हैन शिव जुरुक दना नुबो रासुनी हो ओ प्रा खोइ नि जे विचार वेबलेन परिवार पनि चुनचुने खलाला लग्दिन गफेन कुनै मुनो खो 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 यो एना खोइ नि हो मुखो लासन मेबिस खकादै नि स ओइ मामन्द बहुमन्द ए वो चाहिँ इबि चाहिँ हिलाका चुन्जु ताइजुल नि तरले कुचा उसा मडे कच्चा मडे ओ बिचा पिन्डेगा लोचा आहाल खोया चुचा लाले ओ मनुले नेचर वो कर्म काण्ड एउटा कोजी मजबले गुच्चा मिलमिलो बाखको होला मगा एजो जिमे बर्मुटले जी झिन्ज्यार रूपले बुरा बुरा दसे ये सडके बाखको नि गजी पेला पेला जिरो सुनाना बाजेर गाए पटियाले गो सिम्पति विश्वासमय रहे उमेर अनुसार आज उगेन पाइवन ले खजको लालो खजी गो सिमसम बागो चाम थामरी जी सुरुवाले बाखको लबले 43 साले अन्जोबी मन वाडा जो छालबले वो उमेरे मुखो तर उमेर मुखले न जीव बाखको अयो यान बोले चाहिँ वो क्षेत्र न सक्सेस मिनेट यानाउ दैउ छु मजबले बाखको ल अलुगे ध्यान न दैउ जुल आ झिन्ज्यार रोले सुना बाखको 4 महिना
अयो जो जिंदगी जी ये को कला मखला वो बाजे क्षेत्र जला ठाउ कुल अयो लगो या मला नेवारी समुदायले जे कर्मकाण्ड दको याफु तल्ल द छौची छुमेर रास जिजिमी बलुम बाजे पिन न पुरेलगा जिम बलुम बाजे पिन पुरेते जित लाई महु जुरास नेवारी समुदायले जे गलन चाहिँ छथाइ जाइगु मेठा मयकलि वो ढेबदुम जिया बोलो वो ढेमलुम जिया मोल अयो चार लगे जी हजुर वो कर्मकाण्डले उनकी ला के जग लायो जिया अले जे ओ जे सरार सरार मयका यागी मुला जे किताब न डकुलु बुसान जे सिसा तकयु यागी न स डको स तन जो श्राद्ध याउ बन्देर ला छाप ले हामीले बन्देर जी जिया जेले मयका एन ए आदग सलस ब्या के बुझला यागले जी हजुर ब्या ए पिंगुजा पिंगुजा रे छगो जग जी जुल ब्या रे छगो जग हेली श्राद्धले हामीले दछि सोग वइ वा पेकन वे उगे तकेना गबले मलाई जिया अझै उगे मुजिया श्राद्ध छौली तर मेमे नेवा कर्मकाण्डले चाहिँ दक्को यागा चाहिँ लाई ओ तकिन्यु कारण ख कि नेवा त चाहिँ बालका उद्धार जी दका चाहिँ छैन मन्दिर उद्धार या वो सुधार या वाला बाजे जाय ख यामा यामा हजुर चिसुन मनुले वइ बालामा लालगी वो छकजको बालाई वइ थ चाहिँ सोक बालाई वइ बालामा लालगी सब दिन अनगिनी सब दिन अल हर्गिनी नि हजुर मखला अरे वइ सिनेमा लालगी वो छक सेनी छ थ सोक सेनी त चिसन हामीले मे पनि बालामा लामा थ बाइक मे पनि त वो राई वइ न बालामा लामा त चिसन राई मो वो तल वइ द राई ने तर समग्र खर्चले हामीले उल्लार या र अयो या रे हुन बाजे पनि अयो जाइबले द ठुल्ले बट दर्शनमा हाम्रो जजमाना बिकु कायमा मखला सन्तोषीमा हजुर हजुर अयोले वो उल्लार या रे ख नेवालो उल्लार जिरा ज्ञानमा कि उल्लार या रे हुने ख चाहे उयो न जातीय खमला याम मुनु न पितृ जायो बाजन न्यू कठ हुने वन श्रद्धा जाइले रल्लास देवजीमा पितृजीमा उले सिद्धि भी पावर भी शक्ति भी जे वो कठ जो बोल बने भए जो वना आना जे उहन्दा कना लक्ष्य लक्ष्य सोगा टाइपले स्वस्थानीलाई उये शिव पुराण नदै दकोलाई ये कंदा डेढ घण्टा जी चिसा बाको गनबे हजुर उये छिउ मानव जीवन सुख एउटा को मिखा चाल्यो खन जे नेवारी क्षेत्र अयो पेला लक्षित अयो 2042-43 साल यहाँ आटको कन्टिन्यू हेन्छन् उलुगा हजुर उलुको मानव कल्याण रह्यो नि वो क्षेत्रमा ठिक जो आ अन्धागे छोए जग टेन्सन लुगा प्याखने मिडन मिलेन लेस लेस जुल मल्ला ल्याम त जुल लेस लेस बिसना मलाई दुखाइ रे तर उ क्षेत्र लाना बुरा जुल्ने जी हजुर आ बजार हरे बुरा तर न बजार है त यही हो कारण कल्पिन उल्टाले या ख्यात ज्ञान हो जी यौ कठछ छिउ कठन छिउ समाज योगदान बियो अनाज बहिनी जो ज्योतिष थियो न पिगन मिल जे मले चनो ख नेपाल भाषाले सुस्काएर हो मले हजुर तर वो ज्योतिषले राजा छकनी गरेर ठुली ढिकै अनबि मन देछ ताला कनला जिमे सेना जे मानु चला जिमना छे मनु द वइ अले वइ मेवा मेना सम्बन्ध न भए जो ओनर थे यन बिरिया छे वइ बाजा थो बो काला छो बोठे जुल वइ न्याने वाला चुने जो मखो एक यास का बाजरे किन का वयो बो कायो छ बाल को सेबेर छ ह छुरियो बो कायो जाता छ बाल को से नजर आबे छलाउ बो कायो छ बाल को सेबेर जमलजी खोगनो गन थिएन बो कायो जाता छ सेबेर हेमा है बौका निमेसो जल सुइयो अले ओलियाना जे सुइबियागा अले वन्डेगा छुराइ निसुला ज एक लुखाय थंगा बाजा खबले छेलै छ बाजेले जुन छ किने दिउ बालको सुइबे छ नि छुरिया लागि जुन छ जल किन्ने नै वो जल सुइबले जल कर्मकाण्ड याबले बाजिपि सोजा दको जेमा दल ठुली चलाकी गणन पूजा पाठ यालगा अल्ले पनि ह्याउसा नेमा राइगा अल्झी चाहिँ छुन मरि मिरि चिल्लो चाल्लो मनेमा अरे च्यासो कप्सा बाजे पिने माने रहेगा बाजे च्यासो कप लाई कासो याग्न यान्दिस तुल्ले जी बाजे लाई मैजा बाजे छ त ग्यासै देश ए रे जिल्ला थारा नि वन माले अनलिबा छौन्यु सामान त दैनी हजुर हजुर वो सामान दिएर अन्धाइन दाइले जुल सात सालै हुने बिया ए बाजे त्यो त चल्छ भाइसा
जिरो सुनने वाले जो उन सुना जी वाले पूजा पाठ या को लिबा कला में से वो जो सामान छेंदेंगे वो तेरे बाद में से ना बजे तेरे बरस में ऐसा बाद में से जिरो थे ना कौन से ट्रेडिंग से जो गबैरी को गुल किलो बड़ा है 30 किलो है लगे 20 किलो है रसोई जो है जो है और ये खाने वाले रास्ता थारा लो छकला उन्होंने 6 महीने नहीं हुए होगा और ये छोना गयो आपल गुली सोया मार होगा बाजी जी साहब ठाकुर छो छे होना तो ना लेना दंगा पूरा शिलो अल्ली बाजे इच्छा सको यहाँ सा नहीं मां बाजे नहीं मुख रहे मुख इच्छा सको अब सा कैसे इच्छा सको अब तो नहीं लिया लिबाले मुर्च पसान नहीं मां स्वार पसान नहीं मां ला करे यार नया कोठा बजा चिकू अल्ली चिकून जना नहीं जना अल्ली न्यार लिलो मत समझो वो मां में जाए तले में भी 5 दिन 10 फेर बाजे एक नहीं लिया तले ठावना जिसे वो स्वार से चीने वाले लोग चला लाची बजी यानी लाशिल माल नहीं मखला अली वो मत इधर लाशिल माल बहुत ठन कौन लाशिल हो रहा मुझे लग छे मला उन्हें तो ना ये माँ बाजी दुकान छिक्यो ये माँ या बाजी दुकान छिक्यो माँ में शायद छुरे हो शुरा बाओ बाजी तो कोले छिकी बो कोले छिकी हाँ जिला ज्ञाना छुट्टी कोठा लाशिकी रहा हुआ बाजी तो कोठा छिकी रहा है गुली पाला करा था हजुर दैनिक जीवन वो सामान्य जो वो बौद्धिक क्षमता वो अभिव्यक्ति युपति कारण चाहिँ हरेक चाहिँ हैन व्यङ्ग्यात्मक ज्याचहरू अब व्यङ्ग्यको रूपमा निभायाचङहरू गो चिसा धयादिला हरेक क्षेत्र जी भाग्यमानी ख जी गणना जी लातयगुदु गुलिना क्षेत्र जी आबद्ध जुगुदु जन सक्सेस ज्याचङदु जी चाहिँ सफल जुगुदु तका गो धयादिला चिसा बेपिनु जोसितला सया भविष्यवाणीला याना दिला थगु चाहिँ गुली सोया दिएगुदु गथिना चाहिँ चिसा मूल्याङ्कन याना चना दिएगुदु जो मूल्याङ्कन जी याबले जो जिन्दगी सोल रासा सापे दुखल छिला डुबले माबो मामरे याबले वढे दुखल का तर जी मुनु देश थम चाहे जुले जी मुखो ठोंगने जमाना भगवान विश्वास मरु वा भगवान लुआ वा माने मेस्त दियो माने मेस्त लुआ लाइनी जी जुन जिन्दगी खलायो खसा छिला डुबले मामरो लिबन्यु लेगा बोबियो मुरु मुनु अलि ठाउँ चाहिँ ठोठा से गेना ठेले छ नजरै दे ठोठा से गलन ठेने द दगले रबा कला क्षेत्र खसा वो खय बि मुन्देस माइया मला माइया के वातावरण जिला सिजन आयो से तर थम याला मुजु नि हम न दय माने यामा जे तरम जे माले होला दोसा सोचे नि मखला वो सोचे ना मुजु भगवान यो साथ देमा ओयो संगले जी गबले मुले जिखना गएना अचम चाहिँ उडासा अजु चाहिँ उडासा जी आर्थिक दुख रह्यो छुनसु मतलब अभाव समस्या दुख रह्यो छुनसु समाज गेजुलगी समाजमा छिटो गुली हेबै वनसु लिबा धय द मालगी थ थासे गयो माले वनसु वो भगै दक्को दु इले न जसै गु इले जिहा जु छे जे वासको उलगे दियो पुगारे छु वासको उलगे परमेश्वर जो जस्ता मुलुनमा दुसा जिन्दक्तिनि ब्यानले 41 साल है जो छे दुना जिम जान चाहिँ थछे वमले दुनिया मुनु मलामा छे यो कन्डिसन दु पिने डब्ल्यू वन बले एकदम पुरा डक्कोसिरे निक्यो नाडी बज्र गुर्जो लगाई नेपाल भाषा पनि डक्को मन्दिरसँग छुटाइरहेर लाछ हृदय प्रसाद जो साबै सुख रहेछ उयो न्याब्ले फ्रेस न्याब्ले लेदा नेवा भाषा लेदा हैन बा न्याब्ले लेदा न्याब्ले यो निकी छिला साबै सुख रहेछ वर्गा स्वयं छनु र नाडी गुर्जो हैन राउलो अते खसा गुलिना कमेडियन तदु हास्य व्यङ्ग्य कलाकार तदु वेक पिन्छ केनेगु व निलासु व व्यङ्ग्य दुनी चाहिँ तडंगु दुख चाहिँ सुलाचंगु दुखला ख दक्कुसिर दुमरु जिबछु तर दु किसिया केनेउ वा निलो वा जिन्दगी द छुटा राख जिरा छौनी चीज धार्मिक लाइन न साल बिल जे आना ठुली निला चुनाउ लै द न्यू चीज न साल बिल छौ जो धार्मिक विभिन्न ज्ञान बाख मेबिन्द कण्ड पहिला ठमडको बने माल वो ज्ञान छौ जो जन्म जातियो बानी ख्यायावली न आना दुखलु हजुर आना जीव खला ढला दुख लो मंकेको नीति हे चिसा ख्याएना दियो खला हो वे रहि चुनौली आइन जिरो सोल्ला से जीव जान्न न्यार फुना खोर खुरो द क्यान्सर मरु उपिरा नला दुनी छ हजुर नभए मेबे दुख आवया मेबे दुख लै रहेछ ल जिन्दगी छचा घचार यो निजै मोडाइने आ जी
धार्मिक लाइन हो जिउ बानी छु साल बिलाबले बाख बिख कन्युले जिन सी माने आ जिउ जान्यो कर्मे ठुले घ ठले घ त्यो वो सय शक्ति रत्नी नुवा मछि छुन नुची ज्याबले रि इले बिले मिखा खोइबुई नुवा मछि वो ठौ च्याप्ले तल्न जिठे जि मानि दाउ वो धार्मिक लाइन द साल बिला रासा ठुके जिउ ख्याया बानी न्यामो न्याउन ख्याया वो बानी याना छु छेनिक साल तंग बिजुल्नी अले जिन्दगी जी छुटाएको ना खुशी सुनान बिउ मुखु खुशी हमेशा देखेमा हमेशा खुशी देखेमा देख्यो प्रयास है आए नगजी जुआ थे मजबले मामरो आ जो जाने मुरु लगा जिनुवा मछिगा चुल्ला छ विभिन्न आनो या कजला क्यामेरा ठोला से दु कैसम या सम जिरो जिरो नाब गोली बाजे गोम परिवार लागे जी कैसम या सम कला सम लाम ए राबले मेबिस कला ल लक्ष्य छमे जी ताइलले मेबिनो खमसु जुरो छमे जो कला उना ओरिजिनल ला उगेन ख्याइला उगेन निली आ वया चाहिँ छुजु होला वो ख्या वही मेजल आला पिरा दैनि थैद जसन आज छु सोचा मला सुयु कर्म सुनाना लाले टेमफु जीवन ढाम सैतन ढामफु बाग्यु जीवन ज्यानुवा मछ्या खया टेन्सन याना जिजगन बिरेम जीगा जिजगन तना बेलाइगा एजुले जी गेना ठ ह्यापी जीव वा गु चा धार्मिक लाइने बना जिल्ला थयौ साइते लगे जिल्ला पिने जिल्ला छिरा न्यामे वसा गु छाया जिम यो के मेजि न जी शकुन्तला राले जी प्याट गुम्बडी विश्वामित्र तपस्या भंग यामला रेनी हजुर ख्यान ख अन्जी छुरयुरो एकदम बालाम रह्योगा विश्वामित्र तपस्या भंग यामले वो शकुन्तला बालावली है वो विश्वामित्र तपस्या भंग जोरी जी मिगा के मेजि तयो न ओ बालाम मेजुला लाउगा यो व्यङ्गात्मक खेले चाहिँ प्रस्तुतिकरण व्यङ्गात्मक खेले चाहिँ चाहिका गरे खुजको ढामा लासा छि मेमे क्षेत्र चाहिँ अब मनो खुन आइदि छ जिमे क्षेत्र एजी मक्का खुन ल्याउ तन मचाग्यो हजुर जस्तै वेक सुनान बिका सिका खंका तया येना कैचुनी मनु मुख हजुर आ खुमजोला हो सैदा सिका खंका तया येना मकैमा आइ तन्जै मोल निलिउ जोला मला आ छलो खुन हालगिरा तन्जै जोल्नी अन्न हाँसी व्यङ्गलु तर नतिनी ख सिलेक्टेड धार्मिक क्षेत्र मेउ क्षेत्र ह्याप्पी ज्यान चुनौलु ह्याप्पी जुइन प्रयास उके तकेना थजको बिरामजी या सुनो म कयु मनुले माबो सिनि छ जान वा मचा खचा पा दकोसी सुमान वइलुले अखना जिनसी माने तरजी छकसी याबले द चाहिँ नाके याबले मे प्रयास यारियो उ बिचा यामा गन्धकले जो जिन वयालौ हजुर पक्कै न चपाछि जज ताया चंगुदु यक्वे जिन हिलाछन गुदु लस्ता बेबिया चंगुदु तर गुना छ छिसा थया दिल छगु ख खलाबला क्रमे कलाकार थयो चाहिँ नेवा खे जुइमा खुथका कलाकार सिर्फ कलाकार जी वदिया तिशा जुइ तर भाषिक रूप व कलाकार त विभाजन याको छोले अयो विभेद जु दुकिमरु छ जीवनी ओहो ठुकेला यक्वे लापा छि डक्को नेवा रयुलु जी छौ लकुसित नेपाल भाषा नेसन्यन पनि हो जादिन डक्ले नापा मचा बिबले चिल्ला दनि उगु भाषा नेवा न यंगी नेवाई सेनंगी नेवा भाषा मगर तामा लिम्बु यंगी वये भाषा अले जिमी बर्मु वा क्षेत्री सुना सुसु जादा यंगले वये भाषा जुई वइ त मा भ्याले ओरिजिनल भाषा ल नाच यो खनी हजुर संसार जन्म जीवले वइ त गुपति छि साचो लाइनी थासा गु थासा यंगल वजुई नेवा भ्याले न छिउ मा भ्या तल जु मा भ्या तल ता दु तर ठाउँ गने छिसा फेसबुक यो वाले यौली सोल्ला लासा वो कबाजहरु विज्ञ मुखु विवाह राष्ट्रपति जस्तै दसु मासा साया त गाई जात्रा रादै मुखु ए बाबा सार यो गाई यार यो जात्रा साया त गाई जात्रा या तन्थे मामुरु छिसा साया राले इमसा होइ ट्रान्सलेसन या टिभी या डक्को भाषा टिभी राइनी उद्देश्य छोले जस्तै थो साया यो खया बोले जी प्रज्ञा प्रतिष्ठाने गाई जात्रा कार्यक्रम थो नेनु सप्ताह बाबी रही मगला नेनु जे यंग या वो चलन हो मैं सत्यमोहन दाई नेवा चलन हो
नेवा त्यो बाहे प्रभावित जिया सटी मुंदैन स्टाइल आउट ठाउँ ठाउँको चले जो प्रोग्राम स्टाइल वो छि गर्व ख पासे तकिन मुटे रियो छि क्या मैं पिन्दन का छु क्या न जो क्या न वैला क्या मचा मजी मैं मचा मजी मला जो छि क्या भी सब 25-26 वर्ष भी ल्या मजी हो इमस छुरै छ नेवा भाजको नवामा कोक्को जना नगि मुजु इबि थट भन नवय वातावरण सृजना यामा इमस छुरै कजि नेवाले ढोकुजि र जाइल लेला राइगा का जेसन टेलिभिजन यो खलाला जिमे नेवा प्याख यो खलाला आ नेवा प्याख द कोयो बजार डुला नेवा साहित्य यो बजार डुला टेलिभिजन रेडियो इमी एड ख नेवा एड डुला मोर्नी छ एजा भाषा चाहिँ द कोइ सिन्यु छुछु सिन्यु तर ठाउँ मा भए मुटुल्यो आला घुमन माबो पिन्छ ठ मस्ते र दबाब मुबिउसे न्याबले हे क्यु पन छिमस नेवा नवानी जो साला मुनिबले सिन टिकबले न बो छिमस मे न्याउ भाषा नवा न जुसा न ठाउँ मा भए छ त तोल मुनि हजुर नेवा भए जग्गा ठाउँ नेवा भए मा भए ठाउँ मा भए छ त तोल मुनि गा आशिका बिमाल लुंगल त यो अर्थ छ नेवा भए लाएमा वो एक छिन न खठे मठे लाइगा जबरदस्ती जुल्नी हजुर नगदे छिउ मा भए यो ठे हो छिउ मा भए यो ठोख दगा वो मा भए यो मोट केन दवा मुबिउसे मोट केन लुगलन से जिन ल्याका जस्तै जि अबले उगेन यकु व्यंग यानौलु ठंगने विषय जस्तै लाखमरी ल्यामल हजुर कोने वना मी चिकन ब्रेड त्याल बेर मरु लाखा मरी मी चिकन ब्रेड यो मरी याल लव ब्रेड जिरो पासा सम्बन्धी सिंग याल यकु जि व्यंग र नापन छया तया र ए ल्यामुजु खला ख्यायाबले जगु जु छि यो मरी विश्व गणय मरु पनि लु पनि अथवा थौय मौलिकता जिला जो छुरा नेवा तेबुली गुलिन ज्याखलु नि जस्तै साया जिमा मे पिन स कयंग लाछ छन गर्व याउ हजुर अझ जिउ छ छिउडको साहित्य याद न इमस अनबार याना नेपाली यंगिले हजुर उसे तर मे छुने एजुया चिना थन गयो परम्परा छौ राजनीति संगुलु राजनीति वो आन थन वो यो पछि वो पार्टी भ्यायो जको वकालले लोफना छन इमसल भन चुनी जस्तै जी बारम्बार ल्यायो धर्मनिरपेक्षता छि नेपाल हिन्दू बौद्धिस्ट आदि कालो निषेधु इपि लाउ इपि मिले मजुर्यो आतको इतिहास है बरु ओयौ देशे चोबी जनता तेर आठो राजनीतिक कारण हिन्दू जगत चाहिँ हिन्दू राष्ट्र टाइमजु धर्मनिरपेक्षता चाहिँ मा उल भोजको लुङछु हजुर लोफना इपि निमेष त लकाबिउ हजुर अले दल्लर धर्म न्यने हो खने हेर्दा दल्लर धर्म हेर्दा सोइछौँ जी बर्मुई मजा जी स्वयंवी उनी दक्को ठाया उनी अझ जिल्ला बाखा गर्न थाएर बुद्धयो बाबा लाउ पुली छुन दैछ कुन कलब्यो हजुर जी हिन्दू जी बुद्धे बाखा कर्म जो रिउ मुरो बाबा लाउ पुली न्याउसा मेमेस्त मिखा कंगाबिउ जी वो याना तर अले गुरुजी पिसा बाखा कर्म हिन्दू बाबा लाउ जोसा कोनिमा तर अन्थाकी गुरुजी मजा कट्टरलु घुमेसा कोजी घुमेसा मकजी छिउ ज्या छु बाखयु ख मक सावेक पिनुपति अनुष्ठानिया बामा लाउ छि गने दिया त लहना त गनेलियो सोइमा उ सुल्यो घुमेसो हिन्दूलाई बौद्धिस्ट थियो छि हिन्दू बौद्धिस्ट हिदोको याउसे छ बहिनी बौद्धिस्ट एकछिन कजी बौद्धिस्ट बहिनी हिन्दू छि निमेसा हि याउसे छ छि थन्चो बि मिले जुपी त सहिष्णुता त भंग या मजिल भंगया मजिल मिलेन जुपी हजुर गरे छौ जिँदा वाउँचा वाउँचा ढाबले टुकचा इकचा बकचा पाछे जी साजा गुली नालो निसा जितो पाछे छ यो बहिनी त टुकचा यो वाङ्गो वाउँचा ढाबले डक्को वाउँले याउ लपुले धर्मे जल मखला मानव धर्मे याउ मखला छि अयो बाला पि एना वना चन पिण्ड आ चाहिँ धर्मनिरपेक्षता या वो या थन दल्लर धर्म हेतु सो अले उगे उचाले जिमी सुले हालेले छि नेवाट न अलग अलग छि नेवाट एमाले कांग्रेस तो वर्दुनी वो राजनीति उगे वकाल लिएन लागेर सोइचुङलो उगे चाहिँ सजग जिमा दक्ले नपा छि नेपामी दक्ले नेपामी मलाई यो जाति जिमा छि दक्सा नेपाल त बालाके त अथवा ठाउँ चुनाउ मातृभूमि बालाके त थो भूमि ल मातृभूमि लाइनी मातृभूमि बालाई ठाउँ मा भए निसेगा दक्कै बालाई जुल्नी छि एना वन माउली है लह लहले थयाउले वनमुजु थन बामला बान्छौ छुटु लाछ सुनान नेपाली भए नवत लाछ ओ खु विकृति थे बामलाको नेपाली नभए मजुलाई अलि इंग्लिश भए नभए जुला
कमसेकम नेपाली भएर छि जल खाला भए नि हजुर बहिनी सुजी ठाउँले केक टाइप चलन्दु छिसा यो कोन अब ख्याल चया न टाइल न हजुर हजुर केक टाइपले छौ उन जी टाइल न मेवली न टाइल न उन छना चाहिँ ह्यापी बर्थडे मनाया बनी केक ताल चेडुमा बुढी मेबी छे छिपी दक्सा ह्यापी बर्थडे टु यु ढाल अब बुढी 80 चेपेर रुमेसा चाहिँ इङ्ग्लिसमा छ वन वो तुने ह्यापी बर्थडे टु यु ढ्याम अब ढ्यामस ल हाकु बाजा टु यु जो ह्यापी बर्थडे टु त्यो हजुर फुछ्यादले छि र फो फेसबुके केन्द्र तेरो डकुमल पिने अमेरिका चोबी मेबी लोग जीव देशु संस्कृति धर्म नाल्चुङलो जी थन्चोमी ठयौ बाला सुगन्ध च्याका खेस गयो पञ्चतत्व लैलो हो खेस गयो अयो संस्कृति दुबी छ मेपिन स लोंगु भले तीन दिन यावल मजु ठौ डर जस्तै जी दगले नापा ठोजु म ठोजु म ले संसार ख हजुर ठो म ले ठोजै जु मा डप्पु ख एजुली मा भए इत्यादि लोगस्त गबले तोडी मजु थो संस्कृति संस्कार पर जिला चलायन जुना धर्मै त हिली बिला मामी बराबर पक्कै न यदि जिम्मे डलर धर्मै चौन लाछ जि जो मामी हो बराबर एजा ठौ धर्म ठौ संस्कृति मजु से मे बिनु न बाबा लाउची दुस नाली छ को गयो तर पुँजो खिन्योले भयो हजुर पक्कै न चपा छेजना गु नुगा दुनिया खचिसा ब्याकासना दिएको दो अझ न निगो इच्छा दनी अझ न ओ मेपिन त न इनिगो इच्छा दसा इ चाहिँ मजै ढङ्गला आज गु ख नेना दिपी चिगु ख सोया दिपी सकल सुकमी भाजु म्युजिक पिन त दक्ले लिपा छोध्यादी जी दक्को जी सुकमी भाजु म्युजिक पिन त छुराले हलास दगले नाबा जी सुख जो पहिचान सुख जी जो मनुन हो शरीर या रप माइए मखला जो शरीर हो ठुजो मा भए लगाय जो संसार जो परिवेश दको जे खल हो त्याग्यो आ ढंगले छि न्याय भए प्याखन बोल लाला सुनानै सोयो मुखे रुंगल एजा न्याय प्याखन थेउ सुनान देखे म भयो अवस्था वे रुंगल छिस जो न्याय भयो प्याखन छौ सोइबीमा वा ढंगले चक्कान चलन मन त कम से कम 100 जना बीमा अरे न्याय भयो पत्र पत्रिका र बना बीमा जो न्याय तजी लजी संस्कार वेद दक्को जी ठौ माने मै तलास तलाउनी जीवन जर्मनी माने या त कबाचहरु तर भ्यालेन्टाइन डे मानेर तयार थियो जुई मुइल भ्यालेन्टाइन डे अयो सोयान छिउ मायु फास्यो बौयो फास्यो गुली ऐतिहासिक महत्वलु छिरा पिनियो फालस दिएर हेउ मुखनिसा छिरा सगम बिया मा बौइल दियो माने याउ टक्ले नामा छि गुरु रैमा मा वयाली बौ वो कठ कइलौलु वो अयो संस्कृति अयो लग पिनियो छु छु न्ये पुया निदि नालकासन थौ या त मोटोले जीव क्षेत्र जीव भाषा संस्कृति इत्यादि दक्को बचागलन लायो खस जीव क्षेत्र मेबिसन लेको वइ बहु चिए देके मालगा छि दको छ ठगु संस्कृति संस्कार त मुटवट्यु मेबिनो बाला या त नालकायो तर मेबिनोले पुखिने त मेबिनो निन्ना या त उके इबिया थै त बालाको अवसर या त तंगा छ मोया छि दको छ यला चाहिँ ठो निवा मिखा चला मुजु छु गरे न्याले मेसा न्याब्ले मिखा कनी 24 घण्टा मिखा कनी डेनिबले न मिखा कनी तर वे न्या जालेन छक्रो तकिनी छुछको साउ खलगी वेमना नहुने बल्सी किनी उके मिखा रो जाले जुल्ला जाले मुले छिन गु पुलो भनेन मौनी आ छि दक्सा छि न्या भए पुले छे छे मस्ते र मे भए न्याउ लासा तबिन छे जुले न्या भए लाउ सा बनिया लो मबिङको या छ रीति थीति संस्कार संस्कृति र मागेल छिसा चाहिँ जो दायित्व ख कर्तव्य ख जिसम नेवा जो वा जो पहिचान ख जो धर्म ख लगा ठिगाली छ